Mu baperezida bahanzwe amaso cyane ku mugabane wa Afurika wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traoré aza mu b'imbere, ushobora no gusanga ari we wa mbere kuri benshi. Impamvu suko ari uyoboye igihugu gikomeye, ahubwo ni imyanzuro ikomeye yagiye afata nyuma yo kujya ku butegetsi, irimo no guca umubano n'ibihugu byafatwaga nk'ibyatsindiye Afurika birimo iby'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Traoré akunzwe muri Afurika no hanze yayo, cyane cyane ku bari barambiwe uburyo uyu mugabane wabaye ingaruzwa muheto y'abahoze bawukolonije. Icyakora hejuru y'icyo gikundiro anabikesha ibikorwa, kuko kuva yajya ku butegetsi mu 2022 umusaruro mbumbe w'igihugu cye GDP wavuye kuri miliyari 18 na miliyoni 800 z'amadolari ugera kuri miliyari 22. Ubushakashatsi buherutse bw'ikigo Institute for Security Studies bwagaragaje ko ubukungu bwa Burkina Faso bwitezweho kuzamuka buri mwaka ku kigero cy'8% uhereye muri uyu mwaka wa 2025 kugera mu 2043. Ni ukuvuga imyaka 18 iri imbere Burkina Faso izaba ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite ubukungu butera imbere cyane. Icyo cyizere inzobere mu bukungu zikomeje kugirira Burkina Faso ya Traoré gishingiye ku byakozwe muri iyi myaka mike uyu mugabo w'imyaka 36 amaze yoboye Burkina Faso. Kimwe muri byo ni uruganda rudasanzwe rukora imodoka z'amashanyarazi rwatangiye gukora mu kwezi kwa mbere mu 2025. Aba bakora imodoka zimeze zite? Reka tubivugeho. Uru ruganda rwahawe izina rya Itaoua, rihuye n'agace k'icyaro kari mu nkengero z'umurwa mukuru wa Gadugu. Ikirango cy'urwo ruganda ni indogobe, mu gushaka kugaragaza imbaraga zaba iz'imodoka zikorwa n'urwo ruganda ndetse n'iza Burkina Faso nka kimwe mu bihugu bike bya Afurika byinjiye muri business yo gukora imodoka. Mu ntangiriro uru ruganda rwatangiye rukora ubwoko bubiri bw'imodoka, iyitwa Itaoua Sahel ndetse na Itaoua Native. Zikaba ari imodoka zisanzwe zo kwifashisha mu ngendo ku muntu umwe cyangwa se umuryango. Nyuma uru ruganda rwaje kongeramo ubundi bwoko bw'imodoka nka Itaoua Tenakuru ndetse na Itaoua Land Elder. Iyi Land Elder ni imodoka zo mu bwoko bwa pickup. Izi modoka zose ni imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Ni uruganda rwashinzwe ku bufatanye bwa leta ya Burkina Faso n'Abashinwa. Abakozi b'inzobere bakora muri uru ruganda abenshi ni abaturage ba Burkina Faso babanje guhugurirwa mu Bushinwa, nk'uko ikinyamakuru People's Dispatch giherutse kubivuga. Uru ruganda rwatangiye ruteranyiriza imodoka muri Burkina Faso. Ni ukuvuga ko bazanaga ibyuma bivuye mu Bushinwa bakabiteranyirizaho uruganda rwubatse mu karere ka Ouaga 2000 kari mu birometero 25 uvuye mu murwa mukuru wa Gadugu. Ubuyobozi bw'uru ruganda bukavuga ko mu minsi ya vuba bazatangira gukorera izo modoka ku butaka bwa Burkina Faso. Ni ukuvuga ko akantu kose kazajya gakorerwa muri icyo gihugu aho guteranya ibyakorewe mu Bushinwa. Kubera ko Traoré ikintu cya mbere yakoze ageze ku butegetsi ari uguca umubano n'ibihugu bya Amerika n'Uburayi, byabaye ngombwa ko Burkina Faso yitabaza ibihugu byo mu muryango w'ubukungu wa BRICS. Ni ukuvuga ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Brazil n'abandi, ngo babafashe kubona ikoranabuhanga rikenewe kugira ngo imodoka zabo zibashe kujya ku isoko zijyanye n'aho isi igeze. Bumwe mu bwoko bw'imodoka zikorwa n'uru ruganda zamamaye ni Itaoua Sahel. Ni imodoka ikoresha amashanyarazi gusa. Ni imodoka ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 330 mu gihe umuriro wayo wuzuye. Naho bateri yayo yishyizwe ku muriro cyane cyane kuri station zabugenewe yuzura mu gihe cy'iminota 30. Iyi modoka kandi ifite umwihariko w'ikoranabuhanga rya GPS, Bluetooth ndetse n'uburyo bwo kugenda yicharginga ikoresheje imirasire y'izuba. Igiciro cy'ubwoko bw'imodoka kiri hagati y'ibihumbi 12 by'amadolari na 17. Uru ruganda rwo kwa Traoré kandi rurimo gukora ubundi bwoko bw'imodoka zizajya hanze mu gihe cya vuba bukoresha amashanyarazi n'ibikomoka kuri petrol, buzaba bufite izina rya Tenakuru. Ubu bwoko buzaba bufite kamera zireba mu mpande zose, igisenge kibonerana bimwe bita panoramic sunroof, uburyo butandukanye bwo kuyitwara n'ibindi. Uru ruganda ruvuga ko rumaze kugurisha imodoka nyinshi haba ku bantu ku giti cyabo, amasosiyete ndetse na leta, ku buryo n'imyumvire ya benshi mu banya Burkina Faso bari bafite ku modoka z'amashanyarazi iragenda ihinduka. Uru ruganda kandi rwatangiye gukora imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zisimbura izishaje zajyaga ziva mu Bufaransa. Kuri ubu mu murwa mukuru wa Burkina Faso hari imodoka nshya 30 za Itaoua zitwara abagenzi. Intego ikaba ari ukuzigeza ku 100 mu minsi ya vuba. Umuyobozi mukuru w'uru ruganda rukora imodoka muri Burkina Faso, Abdelatif Rwamba, aherutse kuvuga ati ubusanzwe muri Burkina Faso taxi zakoreshwaga n'izishaje zizwi cyane nka France au revoir. Ni imodoka zigera muri Burkina Faso n'ubundi zarashizemo. Twe rero icyo dushaka
ni ugukora imodoka ku buryo abatwara abantu bakoresha imodoka nshyashya zitanga inyungu kubera ko zidakoresha ibikomoka kuri petrol. Burkina Faso yamaze kwinjira ku isoko ry'ibihugu bya Afurika bikomeje kuzamura isura yayo mu ruhando mpuzamahanga bikora imodoka zigezweho. Ishoramari mu gukora imodoka z'amashanyarazi muri Afurika ryitezweho gukomeza gutera imbere mu myaka iri imbere kubera ko rigomba kuva kuri miliyari hafi 12 z'amadolari ryariho mu 2021 rikagera ku gaciro ka miliyari 25 z'amadolari bitarenze 2029. Perezida Traoré yasabye ko uru ruganda rukora hanini biturutse ku gushaka guca agasuzuguro k'abazungu ndetse no guhanga imirimo ku rubyiruko rw'icyo gihugu. Guverinoma ya Burkina Faso nayo yashyize ingufu mu kugabanya imisoro ku modoka z'amashanyarazi ndetse no gushyira ahantu henshi ho gucharginga izo modoka. Abashaka gutunga izi modoka kandi nabo leta ya Traoré yabashyiriyeho uburyo bwo kuborohereza. Umudage Karl Benz wavumbuye bwa mbere imodoka itwarwa n'ibikomoka kuri petrol mu 1886, nyamara byasabye imyaka hafi 100 ngo muri Afurika hagere uruganda rwa mbere rukora imodoka. Mu 1997 nibwo bwa mbere uruganda rukora imodoka rwubatswe muri Nigeria. Imodoka yarukorewemo ni Izuogu Z600. Nyuma y'imyaka 28 ibihugu byinshi bya Afurika bimaze kubakwamo inganda zitandukanye zikora imodoka ku buryo agaciro k'isoko ryose ry'imodoka zikorerwa ku mugabane wa Afurika ni miliyari 20 z'amadolari kandi kazakomeza kwiyongera. Nko mu 2023 imodoka zitwara abagenzi zakorewe ku mugabane wa Afurika ni 811,190. Ubwo ntabwo habarewemo imodoka zo gutemberamo zitwara abantu bake cyane. Uruganda rwa mbere rukora imodoka nyinshi muri Afurika ni ishami rya Peugeot ryo muri Algeria. Iri shami ryashinzwe mu 2018 rikora ubwoko bw'imodoka zamamaye nka Peugeot 208 na Peugeot 301. Uru ruganda rwashyizwemo ishoramari rya miliyoni 100 z'amadolari. Igice kimwe gishorwamo n'ikigo Stellantis Group mu gihe andi yashyizwemo na guverinoma ya Algeria. Ni uruganda rwashinzwe guverinoma ya Algeria ishaka kugabanya amafaranga igihugu cyakoreshaga gitumiza imodoka mu mahanga ndetse no guteza imbere ibikorerwa imbere muri icyo gihugu. Nibura ku mwaka uru ruganda rufite ubushobozi bwo gukora imodoka 75,000. Umwanya wa kabiri w'igihugu gikora imodoka nyinshi muri Afurika uri Afurika y'Epfo. Mu ruganda rwayo Bike South Africa ruhuriweho na sosiyete yo mu Bushinwa Bike Group ndetse na guverinoma ya Afurika y'Epfo. Rwatangiye gukora mu 2016 rukaba ari rumwe mu nganda z'imodoka nini cyane muri icyo gihugu ruherereye muri Eastern Cape. Rwashowemo miliyoni 800 z'amadolari rukaba rukora imodoka z'abantu ku giti cyabo ndetse n'izifashishwa mu bucuruzi. Nibura buri mwaka uru ruganda rukora imodoka 40,000. Ku mwanya wa gatatu w'uruganda rukora imodoka nyinshi muri Afurika ni Innoson Vehicle Manufacturing rwo muri Nigeria. Rwashinzwe mu 2007 n'umushoramari Innocent Chukuma. Rukorera muri leta ya Anambra iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Uru ruganda rukora imodoka zitandukanye zirimo izisanzwe zo gutemberamo, bus zitwara abagenzi, amakamyo n'ubundi bwoko bujyanye n'ibyifuzo by'abakiriya ndetse n'imiterere ya Nigeria. Imodoka z'uru ruganda ziboneka cyane mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika nka Mali, Sierra Leone na Ghana. Nibura ku mwaka bakora imodoka 10,000. Uruganda ruri ku mwanya wa 4 mu gukora imodoka nyinshi muri Afurika ni Wallis Car rwo muri Tunisia. Uru rwashinzwe mu 2006 n'abavandimwe Zied na Omar Giga. Uru ruganda ruherereye mu murwa mukuru Tunis. Rufite umwihariko wo gukora imodoka zigiye hejuru zizwi nka 4x4 cyangwa 4-wheel drive. Ni imodoka zifite agahigo ko kugenda ahantu henshi hatandukanye nta nkomyi, haba mu mihanda myiza n'imihanda mibi y'ibitaka. Ni imodoka utunga ntugire ikibazo cyaho ugiye kubera ko nahatari imihanda ishobora kuhagenda. Ni uruganda rwagabye amashami ruva ku kuba muri Tunisia gusa ahubwo rugira amashami muri Maroc, mu Bufaransa no muri Qatar. Nibura ku mwaka bakora imodoka zigera kuri 600. Umwanya wa gatanu w'inganda ziri imbere mu gukora imodoka nyinshi muri Afurika hariho Kantaka Automobile rwo muri Ghana. Rwatangiye mu 1994 rukaba rukora imodoka zisanzwe zo kugendamo zizwi nka SUV, pickups ndetse n'amakamyo. Ni imodoka by'umwihariko zikorwa hagendewe ku miterere ya Ghana. Ku mwaka bakora imodoka 250. Umwanya wa gatanu w'uruganda rukora imodoka muri Afurika rwihagazeho rwitwa Laraku n'urwo muri Maroc. Uru rukora imodoka zihenze gusa kandi zo kwishimisha. Nyirarwo ni Abdeslam Raraki. Ubusanzwe uru ruganda rwatangiye rukora ubwato bw'abaherwe ariko baza kwagura bongeramo n'imodoka zihenze zigenewe abafite amafaranga atubutse. Imodoka z'uru ruganda zirimo Laraki Fulgura, Borake na Laraki Epitome. Nubwo ari uruganda rukora imodoka nke cyane kandi z'abaherwe, ntibyarubujije kumenyekana ku isoko mpuzamahanga kubera ubwiza n'umwihariko w'imodoka bakora. Hafi yacu muri Kenya naho hari uruganda ruri mu 10 za mbere zikora imodoka nyinshi kandi zihariye muri Afurika. Ni uruganda rwa Mobius Motors
rwashinzwe n'umwongereza Joel Jackson mu 2010 rukora imodoka zihendutse kandi zijyanye n'imiterere ya Afurika. Uru ruganda ruherereye mu murwa mukuru Nairobi. Rukora imodoka zamenyekanye cyane nka Mobius 2 kubera gukomera kwazo. Ku mwaka uru ruganda rufite ubushobozi bwo gukora imodoka 500. Ku mwanya wa 8 hari uruganda rwa Kira Motors Corporation rwo muri Uganda rwashinzwe mu 2014. Ni ishoramari ryakozwe hagati ya guverinoma ya Uganda na kaminuza ya Makerere. Uru ruganda ruherereye i Kampala. Rufite umwihariko wo gukora imodoka zitangiza ibidukikije zirimo iz'amashanyarazi n'izikoresha amashanyarazi ndetse n'ibikomoka kuri petrol hybride. Ruherutse gushyira hanze bus zikoresha amashanyarazi ziswe Kayola EVS. Ntabwo uru ruganda ruratangira gukora mu buryo buhoraho, ariko nyuma yo gushorwamo miliyoni 40 z'amadolari batangaje ko vuba ngaha bazatangira gukora bisanzwe. Urundi ruganda ruza mu zikomeye zikora imodoka muri Afurika ni Birkin Cars rwo muri Afurika y'Epfo. Uru rukora imodoka zihuta cyane za sport. Imodoka zarwo zikundirwa uburyo imigaragarire yazo imbere n'inyuma imeze, hanyuma n'imikorere y'ibyuma byazo. Ku mwanya wa 10 mu nganda z'imodoka zihagazeho muri Afurika hari Mureza Auto Company. Ni uruganda rwo muri Zimbabwe ariko rufite n'amashami muri Afurika y'Epfo. Ni uruganda rufite umwihariko wo gukora imodoka zijyanye n'imiterere y'ubutaka bwa Afurika, zikaba zinahendutse. Imwe mu modoka z'uru ruganda zamamaye ni Prim 8. Nubwo rukiri uruganda ruto kubera ko rwatangiye mu 2019, rwamaze kugaragaza ko nirukomeza muri uwo mujyo ruzaba rumwe mu nganda z'imodoka zikomeye muri Afurika. Kugeza ubu umugabane wa Afurika uzi nyuma mu kugira abaturage bafite imodoka. Nibura mu baturage 1,073 bonyine nibo baba bafite imodoka. Ni mu gihe mu bindi bihugu byateye imbere mu baturage 1,000 hagati y'180 na 300 nibo baba bafite imodoka. Impamvu yuko kugira imodoka nke muri Afurika harimo ubukene n'amikoro adahagije y'abaturage ku buryo basanga iby'ingenzi bakeneye atari imodoka. Icyakora abasesenguzi bakagaragaza ko ibingibi bizahinduka mu myaka 25 kubera ko umubare w'abatunze imodoka uzikuba kabiri, ku buryo mu bantu 1,000 bazajya batuye muri Afurika 150 bazaba bafite imodoka. Ni amahirwe akomeye ku nganda zizaba zaramaze kwigaragaza zikora imodoka zijyanye n'imiterere ndetse n'ibyifuzo by'abanyafurika kandi zikaba zihendutse haba ku mafaranga n'imikorere. Niyo mahirwe ibihugu nka Burkina Faso birimo gukurikirana, tutibagiwe n'u Rwanda rumaze igihe rufite uruganda rwa Volkswagen rukora imodoka z'amashanyarazi. Ibindi bihugu nka Kenya, Tanzania, Angola, Ghana, Misiri, Ethiopia na Benin nabyo byamaze kwinjira mu ikorwa ry'imodoka z'amashanyarazi kugira ngo bijyane n'ibigezweho, ari nako bizamura ubukungu bwabyo. Captain Ibrahim Traore urimo guhindura byinshi mu gihugu cye birimo no kukizanamo uruganda rwa mbere rw'imodoka, yatangiye kuyobora inzibacyuho ya Burkina Faso kuva mu kwa 9 mu 2022 ubwo yakuragaho ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Uyu mugabo avuka mu gace ka Bondokui, ni mu ntara ya Muhun mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yize amashuri yisumbuye ahitwa Bobo Dioulasso. Abanyamateka bavuga ko yari umunyeshuri w'umuhanga. Yabonye impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu 2007, akomereza Ouagadougou gushaka lisanse mu bya geology. Ni muri kaminuza ya Joseph Kizerbo ni mu murwa mukuru Ouaga. Yaje guhitamo kwinjira mu gisirikare aho gukomeza amasomo muri kaminuza. Mu 2010 yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare George Namoano Dopo ryigisha bo ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'igihugu. Mu 2012 ubwo yari avuye mu ishuri afite ipeti rya sous-lieutenant, Traoré yinjiye mu mutwe ukoresha intwaro ziremereye. Nyuma y'imyaka 2 yazamuwe mu ntera agirwa lieutenant. Yaherewe imyitozo muri Maroc mu bijyanye no gukoresha intwaro ziremereye n'ibikorwa bya gisirikare bibera ku butaka. Mu ngabo yigaragarije ahitwa Marcoy, ni mu gace k'umupaka gahuza Mali, Burkina Faso na Niger, ubwo yarwanyaga imitwe yitwaje intwaro igendera ku mahame akaze yitirwa Islam, ndetse no mu burasirazuba bw'igihugu muri Operation Otapoano. Ni mu 2019 Traoré yabaye kapitene mu 2020. Numwe muri ba ofisiye bakiri bato bahoraga bitegereza intege nke zaba bakuriye ku rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba. Mu kwa mbere mu 2022 yashinze umutwe ugamije kurinda igihugu atabiherewe uburenganzira na president. Uko amezi yagiye ashira niko abasirikare barushagaho kureba president Damiba ijisho ritari ryiza. Bitandukanye n'ibyo yari yarabijeje, nta kintu gifatika cyakorwaga ku rugamba. Abasirikare bakomeje guhura n'imbogamizi zo kubona ibikoresho ndetse bakarushaho gutakaza abantu benshi. Mu minsi yakurikiyeho Captain Traoré yagiye Ouagadougou mu izina ry'abandi batari bishimye, agiye kugirana ibiganiro na President Paul Sandaogo Damiba. Yamaze icyumweru asaba kubonana na president ariko ntiyahabwa igisubizo. Ibyo yabifashe nk'agasuzuguro gakomeye, bituma we n'aba ofisiye burungano bahita biyemeza kugira icyo bakora. Ku itariki ya 30 y'ukwa 9 mu 2022 mu rukerera humvikanye urusaku rw'imbunda mu mujyi wa Ouagadougou. Iheriko ry'ubutegetsi ritangira ubwo.
mu masaha 48 Traore n'abahungu be bigaragaje nk'abantu badafite ubwoba na buke kandi ko badashidikanya na busa gukina n'umuriro. Ku itariki ya mbere y'ukwa 10 bagiye kuri televiziyo y'igihugu bavuga ko Damiba yahungiye mu byingiro by'ingabo z'Ubufaransa agiye gutegura igitero cyo kwihimura. Ubufaransa bwagerageje kubirwanya, ariko ibihumbi by'abaturage bahurira mu mihanda ya Ouagadougou bagamije kwibasira ambasade y'Abafaransa na Institut Français. Traore yafashe ubutegetsi morale ari nke cyane mu gisirikare. Igihugu cyugarijwe n'imitwe y'intwaro y'abajihadiste, nta ntwaro zihagije bafite kandi ubukene bunuma mu gihugu. Iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwe yigaragaje nk'umuyobozi uzanye impinduramatwara. Yahise asaba ko habaho ibarura ry'ibikoresho bya gisirikare igihugu gifite, hakagaragazwa aho bidahagije, ibikeneye gusanwa bigasanwa, ndetse n'izindi mpinduka zose zatuma igisirikare cyongera kuba urwego rwubashywe zigakorwa. Ingengo y'imari y'igisirikare yarayizamuye iva kuri $467 z'amadolari igera kuri $832 z'amadolari mu 2024. Aya mafaranga yashyizwe mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare no kongera umubare w'abasirikare. Haguzwe imodoka zigezweho za gisirikare zifashishwa mu butasi, imbunda zirasakure ndetse na drone z'intambara zaguzwe mu bihugu nk'Ubushinwa, Turukiya n'Uburusiya. Izina Traore ryatumbagiye cyane ubwo yafataga umwanzuro wo kwirukana ingabo z'Ubufaransa ku butaka bwa Burkina Faso. Ni igikorwa cyafashwe nk'ubwiyahuzi kuri bamwe, cyane cyane abazamaye Ubufaransa bwagiye bukoresha bwikiza abayobozi b'Abanyafurika babaga bagaragaje ko batabwumvira, barimo Capitaine Thomas Sankara, bavuga ko ari we wazukiye muri Traore. Ibyo bikangisho by'imbaraga z'Ubufaransa ntabwo byateye ubwoba Traore. Yabahaye iminsi yo kumuvira mu gihugu kubera ko igihe cyose bari bahari bisa nkaho ntacyo bakoze. Traore yatangiye gushaka amaboko ahandi. Feri ya mbere ayifatira i Moscow mu Burusiya, igihugu kidafitanye amateka mabi na Afurika. Kuvugurura igisirikare kwajyanye no kuvugurura politike y'igihugu bahereye ku banye n'amahanga. Burkina Faso Traore yayikuye mu muryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO, ayinjiza mu muryango mushya AES urimo ibihugu nka Mali na Niger, nabyo bitavugirwamo nyuma yo kugira abayobozi b'abasirikare. Ubufatanye bwa AES bwagize umusaruro mu guhangana n'ibitero by'abajihadiste, dore ko ari ikibazo bose basangiye mu myaka hafi 15 ishize. Uyu mugabo wa Burkina Faso aracyafitiwe icyizere cyinshi haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Igisigaye ni ukureba uburyo ibyo yasezeranije abaturage azakomeza kubishyira mu bikorwa. Natwe tuzaba turi hano ngo tubirebe. Mwakoze cyane. Je nitwa Ismael Mwanafunzi.